bini bang nili nali tuma pha non hejong assam government a hin pen kelon spon a scheme a puthak selabang so video long ethithini stami nang than pachini pon ikpo lapen aprang si kardom kadu kave karbitich 2.0 youtube channel long kelangara du anafan stami lapen nali tumjong silabang so youtube channel long subscribe prelang pul deke chinghon pen subscribe ikon lapen prabjin pen nali tum 10k anang pile dun igon 10k anang pile dun iglot nali tum paning so no surprise du ikpo mate nili bi pon ikpo lapen kadu kavele long list tami ingnut bahini bangke long pon ikpo lasi prabjin pen nali tum nang chinghon donon lapen non son le nali tum nang support donon lapen prabjin pen 10k nali tum nang pe playing dun ikngon lapen nang pe playing dun popusi nili ning ta nili chithe iglo lapen nali tum jong se membership join tung pulate me nali tum labang so youtube channel along dam pens ta me join pu option di hala bang so dim join igon nali tum jong se membership kumani lapen pathiek pendak chithan polonang assam Mukhiya Mantri Sav-Niyojan Yojana LABANGSO puthak lapen assam chief minister kya Himanta Biswa Sharma hin pen stame LABANGSO scheme bang launch pon iglo lapen scheme men bang la puhelo so Niyojan Yojana to start small enterprise of the state under this scheme financial assistance of rest 2 lakh provide to the government for run their own business asam ladak era business afansi dak labangso scheme ang ki pipon po napenon labangso so Niyojan Yojana labangso puthak da overview asap so pathiek penchithan pondonang lapen name of scheme bang lake Mukhiya Mantri Sav-Niyojan Yojana lo lapen by whom indicated done by the government of Assam lapen beneficiary bangke entrepreneurs of the state alang litum si dak long pon ikpo na litum the screen along tag pon long po lapen assistance to be the provide financial assistance entrepreneurs to start their ventures lapen assistance amount bang dak 2 lakhs anla lapen number of beneficiary bangke 1 lakh a beneficiary afan dak pipon popusik ki pupon lapen apply process bang online lo lapen official website tadak non launch da prang post tame non official website bang dak simarik elang mate launch ig elang dak lapen kidam tang hot nali tum teknologi la my gov assam labangso jihutar along dak kilons pondo mate ki post pondo Mukhiya Mantri Sav-Niyojan mission in endeavor promoted micro enterprises self employment in Assam in a big way dak nali tum screen along tek pon long pon ikpo one time seed capital of 2 lakhs to 1 lakh beneficiary atumpan lakh hini ron pon po lapen seed capital to be provided in the 3 years lapen fund allocation bandak 5000 crore lapen 1000 crore for the 2023-24 of man da nanitum la screen along tek molong igi lapen the objective of the Assam the objective dake tokpon ang litum dolo labang langpon igon lapen main point of this chief minister Himanta Biswa Sharma launch dake tokpon do lapen ang litum budget ahormu dak langpon iglo mate tokpon iglo ang litum lapen eligibility criteria mate eligibility for the Mukhiya Mantri Sav-Niyojan Yojana labangso puthak dak langpon na lapen command matum silong dun mapula the application must be a permanent resident of Assam ang kido abang phu mata abang pietum long ponikpo lapen and only the entrepreneurs of the state will be eligible to take advantage of this scheme lapen both female male atum stame dak long ponikpo labang so scheme lapen women are associated to self help groups atum stame labang so scheme le bangke long dun ikpo mate apply dun ikmelo lapen the maximum years bang 18 pen chenglok lapen ko anma labangke choglo lapen documents bang kinang sosot bang lason lo Aadhaar card ta nangli tum pidun nang pol lapen that PAN card pidun nang pol lapen domicile certificate lapen residence certificate bank account details lapen business plans lapen passport size photo lapen mobile number lahai hoi ban nalitum pidun iknang pol lapen beneficiary of the Sav-Niyojan Yojana labang ke dak nalitum lang ponigo kopi pi benefit siloing ma dak tokpon a benefit bang dak pina ando nalitum labang so article long wang nalitum stame nalitum mithang a mobile long stame lang ikmilon nili labang so video description along stame link bang pik dat po labang so link nalitum ber pon iknang igon lapen nalitum thengnus stame lason chiklang ikpo open online registration ta dak launch ta prang po
lapen adet bang ke dak fix pon pelang kuman tua det pene kecheng poni labang ke lasinali tum lason update kelong veri aphan labang so YouTube channel bang kaching hon penali tum subscribe igon lapen video kan ma share un la an share igon ali tum lapen mesen comment pi igon prabjin pen 10k pale lonang labang so YouTube channel ta 10k le iglo pulote nali tum han ingson kaduk awi aphan le pupes tainut bahini aphan bang ke nili giveaway system nili pipon pola pen surprise tolo pi hormone la pangke nali tum tamu 10k lelote theklong ikpo mate chini ikpo lasi nali tum chini riglo prabjin pen 10k nali tum nape playing doni gon la pen kai ke lason nali tum na ching hon donon la pen support donon la pen video nali tum lang igvernon tangte pini video long bala anchol la si puthot penap kapre ka video long lai chetong tunang tange dome thak me kadukawe karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara doan fans tame nilihin pen kardo